Odofo yebemo makwaba e dey aba emergency Ghana movement TV so yekoya na yaba chese abatuo mu no ya na nsensem bebre ne sisi nti nyame abo ho ban na se bibia nsi na abatuo ya to na sondwe mu dia na yaba na nye obia na nani abatuo no ho sa nye obia na nani ho bu okra wanfa nkoto bi enti obu ha edru sa tab na ye nyina ya talanku ni ayedin ebreson se omo de omo de tumi ne be hye ne nsa no ye nyina ye de akomapa ade akire ye de nyame ase se ya ba de yakọ yaba asumdwem ti ye be kan se nyankopon moe no nkoso anhira se ne awabo ye ho ban yakọ ba asumdwem no ye be koso akọ oyerepaafutuo mu na emum aya na ahweyie ne wom se ye be di bronya wa ahweyi a obisika ana sika bi a wo pe na wo de di bronya ana se wo pe di ama oge ansa no makodi bronya nti no na kofa problem abro enu nti ne this story we bro se fa wo de be he o hiye because ya hwe ya wa hwe ya obaka kofa asem aba chichire wo kon ewiase sisika ne bi nkita wa obetena ho ukwaji obi sika so na wodi a obedi na enso wa hwe ya ebewi eche na kofa nsensem bebira bro abrantie bi akwaji obi sika aye fake visa mano ama in fact di ato ne man na buhua no menua duabo na bamu a kesa no hye wo se yinyina itie sasem wei eba antina ho na wo hwe story wei a na wei eye story a kesa eye true story a ne yire no na ni su no hwuo kesa kwan abrante ne fa so a wo free ne yire ne nsa no in fact ano hye na onyadwin bi kura sa de taachire se yemfa ne ne man nyina nka ho enkoto ano asamado menua yenko her story no na wo yire ana ukun eye bibia ubetu no sebe ya wo kire bi enko kan na we akoka abeka one ne yire ne manyina yenko her story no ebra e frozen kafra nikunu we na wotweni dia na akuno dia na akuno Duabo. Dia na akuno Duabo. Okay, boy nkomo e. Pacho mini mikuna na e na oye traveling to. Inti Auntie Matilda no nso traveling to Kumasi hase. Ena odi client bre mikunu se omboane na ontu kwan. Inti omu ye hungry first man ena okoye submission ya money visa no. Ena ne ejuma no nso mikunu de man no owo France ye friend Patricia. Ena okahwe ni say anye ye no owo different one obetimi aye France amano na wako inti papa ni ye friend no Mr. Samuel one ne ba nyina ene baaye inti mikunu de sikane ma Patricia Mr. Samuel de over 100,000 edema Auntie Matilda but sikane mu 95,000 ebedi mikunu ho Auntie Patricia ma mikunu sene ni 60,000 and 35 ka mikunu ho se anka Mr. Samuel kwa na e dia clear no chese Mr. Samuel ne papa na opeso otu kwan ne na opeso otu kwan France and charging saying charging over 100,000 1 billion ti Mr. Samuel tua sa 1 billion na say mo dia me pese me tu kwan ko France nti travel and tour no enye visa no enfama no ti se me te onkomo na se a ukro nipa obua no mo ne nsaka visa e wona adwuma ye mu no ote France aye friends Patricia oyoba ti bra woje Mr. Samuel sem sika no obo eche this can conference command nipa na e press obenya visa no e de ama Mr. Samuel na o 60,000 chomana 1 billion no o se ne France ni na o se Ghana 60,000 Ghana cedis there be over 100,000 Auntie Matilda de Matilda ne wo Ghana ha no onu so we free mu onu so bi bia na ku Matilda e na abeku kunu but they see na me busan say 1 billion ne baye no he for na chance 1 billion no sa 1 billion no mi kunu nsa ka 95,000 not just a 5,000 aka Matilda no pacho ai okay Matilda na de Asamoah bai pacho ai yo to so inti
Patricia catcher me could say offer 60,000 and fan saying no receipt be beer on the phone so and or the saying no into 35 na a car no hono afe mami offer ticket number na Mr. Samuel kwano ye ene echina till say me kunu friend no crampo on kasa no hu biom or friend now sending messages beer on kasa no hu biom ena me Mr. Samuel say okoto me kunu wakra ena na minni hodie inte hodie menka ho asem inte oni Mr. Samuel insem omuko like omu ye ni omu be nyina ni nyina minnim ho hwe inte ma me ne fa sika no bra na wa fa amba no ena afi Mr. Samuel frame me kuna onfa because no all twen say woman nsa ni sika no bra na onfa na de maybe to what they defend no say we are travel and tour una minnim ana mo charge me 1 billion ma fa mo kapro matam 1 billion ni nyina adiaba mo se visa na ba me busa na visa ana say fake visa me pay yes or no me pay mo fake visa just anya say wo be ka say fake visa ana mo di age 1 billion every customer say client Mr. Someone nsem ti ewi ache no omunim se asamone ntimi mfa fake visa anko airport se wo tu kwan conference ti obusa ticket ayese na echina ana asamwai dia hometie abodua anamboa ti obodua nzen Diani dia minim se ne obo no but sika no na menyem okai ne na wa abodua na ewie nti na mikunu ntimi nya hwe ne oya ne se odafie obedidi obedjunso bibia na me na meye that time so na aka kakra mama wo na ho din ho ena oka se sika ne empembra na meka cha ne se me panicho oni de over nani nto me so me wo wi a mehwehwe sika no na me de ama no nti me wo wi ye emu 2 weeks ena me pay 25,000 ede man na down for ejo wusu nti me de man no na woman no wa send 9,000 onu Patricia na o France oji fake visa no actually or the 9,000 aba ena me kunu de 1,000 Ghana source na ye 10,000 ena me de source na ye de ma ejo wusu na ye 35,000 so that na me dream say akanye na e wo me kunu no but o see there be sika ni nyina oji wo mi kunu ho bi no cleaning so onim maame na wote France no de wonim ne okuru na ora ne travel and tour na gidie na bi kra sika okoji ni loan e bi kra obi bosia e bi kra ton wasase wajapade na waje na mama no fake visa na fake visa so man ko pay 10,000 bi anyo 1 billion ti na se no twen omo a omo feska na ma odi ahomte bodua number of and nani o hwa bebo so me say wodo ani bubu na otie mu bebo so me say bebo so me miensa ni ti bo so me miensa na akum edia na kum ni pa say ekum tu wan na dika wi Auntie Matilda sana de nam no so odi asamu abra wukunu no dia ne ku no na se echi na wukunu so be wi yemfa ni say 2 months ni bosumi mienu achi na okuna wu na esesa bia na eja samwa 1 billion dia no ohye wode ahomti abodua ebekum nipa sai utietie mo ese ebekum nipa sai oka san besi utie mo ese ebekum nipa sai meme de anka meme ni mikunu ne yamma ti mo ye for pacho ai na bra bia ni nya minim samo be frɛ Mr. Samwa ya say mesim be se metukwan now you travel and tour wajim sika 1 billion wabada passport asem say France visa make us am kwa mo soptwan ticket mai na manya visa na be ticket obi anya visa no wo travel and tour na me yes am kwa se fa bag si ho me ke bi kwa wa kra na busuafo nyina me ko kafe skel kwen watimi abodua di nipa nan wose wo bako Matilda wodi anim wo beko na ne o France na indi sesia no no so ne de ne ebeye ejuma sa na wine oye ne ti se chain every way so na akọ we so se wusu dua ne nya wana me hu fa me because oka say
ejo usu na frɛ me sɛ sesi ano mikunu akɔno ye na ye de bedase me ne memma nti sika na me de ma no ɔka sɛ anka membra na yenko dani edua no nti me pɛ besia ɛna ye because omusi sɛ ye woman ni sika nko ade a enye yie na that time so woman na sɛ ni 7,000 bi me pɛ besia ɛna omukɔ hɔ no ɔde no kɔ baby 2 abosom hot 2 baako osi se kumasi o se na baako nso tichima nti kumasi de no omo dan no omo man 4 bullets na omo ka hye ne se omo bisa ne se da ben na obetua sika no so ba ne de hye ne sem ahodo 9 ti se ejira ho ma nipa 9 me eni mi kunu no eni Matilda Debbie okay eni ye matu no nti o kasa wie ye no omo mane ka se sika no wentua na se sa 2 months nipa ho a omo beku ye nyina efri ho ena o see you ena omo ko second place e bi ntie ho no BBC wana kofo no ye de poma to hwehwem shoot bullet 4 no o kasa go so wie ye no ena omo shoot bullet 4 no wo wiem tese eto na to pacha ba kokko ukunu soko taka mu mienu ena wo ne nkoda no and omo call the second place omo kodani eno no omo call eno omo se gise ni busuafo were around inti ne papa ne bae eno omo call ye no ne na omo pese omo ye bia omo se omo to nkukon punch list ni nyina wo ho eno omo de se ni me ehun toma ehun apeteshi bottles ni omo se ye bia me pebusia ye ena eka 6 last one and then the price no kra na ka 600 cedis and so na yen ponchini ni ekika ho and no ka se anka Friday no ombra no mo hwe no mo dane no and a Friday no in antono tifiada no we o Wednesday no and a week pepe ba ma na beto so no na ne ka ne photo no we Moye dise Pajose Moye dise 2 years Chesara wo sem se obey se kutankwada mienu Ketu asenechi owe peche wenya deduanan Monday na minya deduanan Wednesday no ofri mu Woni Mr. Samuel Kasa menene kasa since eka kakrama me woni nyina menene kasa pa ne chew se o fa ne ni to me so now who consists kana wen 1 billion na mo dia man no fake visa eja Samuel omono hello sister now what is I Ehu adom me ho ye mpamcho na mo nso adom kutai mpacho wonim owura bia e friend na Mr. Kumsen wa free mu kakra me pacho an me nim no pa anyem bia wadaroma wonsa wo ni wom ni wo ni de onu an na pani wo ni wawudie nti America ne saa se eye visa sembi ena na me ne wo ena ekoba se visa na okoje no visa na enya papa ena odwane odum ne fon ena odwane ye na before ansa na me be hukum sen no ena ma me bi travel ento bi a ewo kana soso ena me hu Mr. Kumsen nti bra ma me ne de me ma Kumsen no na se Kumsen ni me dele but baby e bekoso bia no ma me no ebam ansa na wa ma me go ahead ama me de ne o se me de ma Kumsen bia ama no nti ko ba se Kumsen esende me visa ma me se visa na ba ama me ko Kumsen chen ma Kumsen de visa ne kire me e kire ma me hu se so green na me se mate nti me ba kuma se sa be busa Matilda no se Matilda me pa cho top visas rua no se Matilda me pa cho onso wa hwe visa na hu se papa na o se ane na me busa Kumsen ene Matilda se me tua sika na mamo a
brebe na mefiri ha na o si mi tue sika ne mana week na mu no obeto ticket na mame na me nnakọ enti na ase madwen ye mayi kakra enti me ne ka ase ka be sa akra ene ko me nya joint account na se mi koduru a na o si no sika na omude bi kotwa ticket ene eka omboy omude atuatua na me se mate enti bra ekoba ase awo se me de sika ne Matilda mo de makumsin no na Matilda no enya problem kakra enti Matilda ma onua ana na danfo bi ena begiye ena me ni nyina call bank ena de to Mr Kumsin account mu ena ye frɛ no bisa na sɛ ne nsaka sika no na ɔse ane ne nsaka enti me moa me ho me ne me ba ye moa ye ho enti eya ɔse ene mo bɛkɔ adekye meto ticket no sa visa no so 3 month visa enti eduru 1 month na ebeka 1 month na me hu se nkofo no omo ye abum kwase a afe me fra kumsin na onfa me ko Matilda no ho na Matilda no so adum ne phone na me say okay o de ehwe se 1 month de bi wom enti eka 1 week na me hu se kumsin no afe de me fra no kra wonfa me fra Matilda no so a me ne Matilda no bu ko appointment se ebeko kumsin no wa eduru ho a na odum ne phone ana so se me yare me ko hospital and am se mate enti eka 7 days 1 week ama visa na wu ena me konkan na kasa ni nyemu nsu kumsin no esan se me kosi top visa wura na so odi me ekoma kumsin ni nti ama mantimi ankohwe baabi a na kumsin te because of say minim say maame no on the officer oni kumsin na dire nti pe kumsin na se manwu na top visa wura na me kono a your friend Matilda no ono so wa free enti ekoba ne sa no eka 1 week na me say no me ntiase me konkan na me fa car konkan na guest house o de ekoda no first one de yakọ embassy no o de yakọ guest house bi na second one o sa de yakọ hotel bi na me koda hotel nti ahomache me sori na mabete guest house no kwan na o de be fa because o trem so otimu but one for man ko ni fie inti me beta wa me ngunu first day second day the third day and probably 8 o'clock na me hu se kumsi free guest house wo apie no kwanya me anum kumsi pie no na odi madwuma no ho nkomo na me ka kire ne se Mr Kumsi mesro ohun mi ana ne mase no na me se Mr Kumsi mesro ma mase me no be he ma mase me de okoma police so wo se ade na visa na waje ama me papa dia 5 days ni enwunwe obetima to take it no ama me na me ma friend me banamba aba na yekọ na o si yo wate na me ka tell Kumsin say but me nya no e ma ono nko anko na me so me mo ni dede e ma obi a ehun se e kwa se na ode ma fa so but ne ma ye ne se ba bi obeko bia me ne beko so se ade ne ye papa dia on top visa na ma me na me nko na ofe ehun so ade nkran kasa afre guy bi amanaba nti guy na ba ya guy na ba guide na guy na ba be gina manim na mu ya se Kumsin adwane eno ano no me hu Kumsin bio wadum ne phone na me so me di ko ja se me sika ira me pe me sika ekwan bi se na nipa bi di mafa so nti omo mpema me nti ewo mu na Matilda frame se omo hu se Kumsin akobie to ni bi watamare nti ene saade a yenyi disika na yenkofa ne mra because wode nkofo bi nso ama na sika ewo mu no sika ne so ena me se mate ena omo je me 1700 ena omo se di bi kan na omo de fa central police for ena omo de court amale ena omo ko fa Kumsin bae omo bae no omo be duru weekend nti na ye nyina ya ahoboa se adomdom ye ne a ne djuada no ye nyina ba akosia na ne o se ye ka bia no yaka adjuada no me koya o ma ja Kumsin e ma Kumsin ko enti ho na me be frɛ Matilda nua na ogina mu gi ska no e de ma Kumsin no se won kanche Kumsin se me de misika no me de akoja enti so
ope na ya on famisi camera me because the man say adwuma na o ma ya ma me na o ma nya adwuma papa na ama me visa no so nti on famisi camera me na mfa asomdwemra ma wantem bia bio ene say omo de frame na ire no e de frame say eja samoa sister dia no born say me de ma modua me de koja say me pemisika ira obi abum kwase ya ade ne da say me de me amfana anase bra kumsi emu ye den na omo de ne baaye no na ombusa ne say of first 2 months time ni egu processing so aye sane enti na ombusa ne say da breben na sika no ni aka no wode beba na say 2 months time na ombusa say 2 months time no so wan fa ma yenye ne den na say to owu wono kwa wu a wode na ire ne ma yi na o kan say enti me nyame na me kan okun na kan nti say na ne Yankopon ya adum na so otimi diska ne ba me ne be kwa na ba bia kwa bibia ya sane ama sunjua ba because me ne yakwa no kwa no hini France visa meba se uko pe France visa 1 billion me pass na me ne me ba o mo charge me 120,000 which is 1.2 billion what they call France me ne me ba uchi eska na say ni e pass me chess kano February March mo na me chess kana ma na wan hu no bie mu ada na hu ni bie wa ada man tin nka bi oblack me ana mention da omode ne course ya kwosane no na ne yire ka ho ana ode ne yire ko da say me patrona na yire nka ho ti se ne yire ne manka ho na wadi abonefo sam no ko ni ebusan say da wodi usika beba o se me kura de me wu a me yire ne me ma ne di so sa no ko kai sa no kan se o ma ka ho no na brothers two become ba ko ye friend receive ono tre se asase no o ka tre me se onua ba ne sister but ekire no o ka tre me se ono no kumsin ne de o mo ka but omo mpese kumsin ne be free mu enti no o ma di akira ba ena nana ne ka tre o mo se kumsin abusian ni bi ama na se bibi kosi a onhwe a ebe ha adwen ebe ha abusian nti abusian bi mra ena kumsin ire no efre kumsin papa asase no kwa me ka tre kumsin ire ne se oma kumsin abusian fo ne mra ni anya yi sister yi ka tre me se kumsin papa yare da ho ba kumsin so papa ba no am bisa no oso ono wanyare na papa no so wonya kokora poso a na ka tre se bia ontimi nko ba bi o ya besirwa but wonya kokora enti na ire no ono so a contributing factor ene ma bi wo ho a okatakata so eno ka ho na amani ku na free mu no ti eje semo ebenden oba no se duane nya ne kunu no o de 35,000 abete 1 billion so no correct ena se so se wasan ye oba tan akoda hye na chi otua no fu ano be ma na we de osidwa to odibem woni otwetwe kura enye yi anti na me oni yi enye yi mesre wo me pa cho de me Rabiatu wo bibi beka Mr. Samuel. Hello sister. Pacho, good afternoon. Afternoon, me nuaba. Pacho, me udibem. Me pacho. Me dinya me di pacho. Sister Rabiatu. You know say me no ka say cry no. Say France ni no was send 15,000 amount but up to now say men sanka eska no. Pacho me de beba. Enti Mr. ene we Patricia no of France in nkasa. No fa ne aka na meka ho. Me no ne ekoso no se me kasa mani gye ho a se nipa me nipa se ne oye nipa no me no aka nsem bebre nye na me no obekasa o. Asem ya ye ho conservation ya be over be 5 months. Mr. Samuel sister Pacho. Me Pacho. Sister, me I talk pana o pana. Me nka se me nyintumo, me ye nipa na afom. Nye o kan nyina magye atumba. Nye mepe ne se
me no unsa me catch us me kwaje besia na me de sauce de ma ukun besia na ma ka ho asama bosu mi bia kwa na me tua ho almost 1,500 me tua me catch o me ukun no ya we me kwaje besia ni nyina o ya we so mbabu sa mi so usu na o ya dance ni na asuma make yin na mi so usu no obeka tsemo ndi nya o kana ma eyesamoa sisi so mama 35,000 me pa so an Rabia to 15,000 away woman say ni 7,000 no papa say 15,000 first or say ni 7,000 inti oyare na ye ko sane ade no udi sika no cross akwhwe no na me de ye ne ba ma no ne ajapade bia bibia se na dwuma no nyina ba fam bia me ne ukasa iku anso ukun wasabu obi a ye fe na ruaba bi ono so afresim me ne ukasa yi hwe travel and tour for obi no ne emergency visa ndi ehu ene obi ho obepa visa wakobo busen ena odo beye wa wo ma ne visa wo so no asama ne fake adan tieja samoa ante minim ne beya aboa obatan mesrew wo betumi ahyebre bia na wani da so bi kwa ondo si ne sika na oje ni sika bosia ni sika na oje ti when is sika na won in chase say sika no wo Patricia ho woni na kasa o send ni message crampo time on no pena obe answer message no o ka chere say obe tu bofo aba na we begina na name be si ene me bisa no mpo said aba na nipa ne beba on kasa fancy final minim oni mi kuna na ye mi de minim ho hwe Mr. Musi betumi de visa o twachom say mumfa to so ne ehwe ye de akoso ye boapa de asaka ne mu ne way correct eja obata ne da so se wo was 15 ne ko ebeka ne nsa no be ma ne ye kosa ne ye chechire ye jemu no emsa ka 7,000 ana 9,000 Rabia too nia aka wa me ho ye yemfa ni say almost 6,000 obata was akwa wo so tieja wo betumi ama mami brena eja wakosa na nanu mahwe se ye beje ni mu a me no me kra no me na kasa se omra na se o se Patricia no e de car se Patricia no onu so wo enipa Patricia no ni papa baji tun se ending of last month no mo de baba e na okofa sa iska we ndi ba no me ni how because bad time so me hwe because se na o enipa no me so me enipa sa sika de ara won se be ma no mpo na akoye ne boni o ani ade ne yire onu asa ko James me ko emi wu na ma metua fa me yire ne me madase ara won se kum sin so nam nim so odo ne yire yes watu bakora ne yire nti ofrekra mu era baby de Edna ono so de ne die bepi so Edna hello Auntie Naa o ka safre me ka safre Kumasi NSC be 3 or 4 months ago na me di sika ema nikunu no for visa processing ni ade ena nikunu no edupiye ye hwe na ene ochina na odwa no ko hwe tamale ana ye suma ye hwe ni say CID o say ifo ena ye kofa ne baaye na yere ne kra ka ho ne de omo nyina ba central ene ye yi no hoping say omo discount ne beba be sinne me bisa 2 or 3 weeks ago me bisa na no sin nikunu yare da me kwa me nim say nikunu no until say me hwe your friends or your TV na me who say na yere na betena so ma complain say on kanokre ti usika na say 50,000 do to kwakwan o se Barbados ti de ukotia 50,000 every Ghana kwai Edna Ghana kwai ho Edna
Auntie na Ghana DIA. And you be able to for greener pastures. Me say ka eholo koye dey. Ekoye adwuma. Die adwuma no anka wo koye. Ana so ono yen sise so mbepa adwuma to ama. Yes. Ti 50,000 wo de man o gi visa na wanye. Ana o sama fake. Mama visa home say visa free. Into no gi 50,000. Visa free, I didn't know 50,000. Processing any ticket in Libya. Tesi a papa na wo ba dey. De Jessica. Joy. Enya na yero so ne yere na di ye. Tika cha na yere. Na kacha na yere. Rabiatu. Edna na ekase. Ukunu ti ase o discard by no wudi bi no wonim de ukunu ye but you are supporting him and it say judgment about you also face it because when you to papa nto ukunu no em na o ti ase no we na odi dwato ebrante na mo say omonya dey kama na emu ode no ade no anfa dwato number a say emu aye den na odi dwato eba it's too late. Edna wewe Rabiatu. Who mami? Auntie na me nim no personally. Me who ne da. Ba wakasho so kwaji ni sika. Auntie Matilda na de ono so buy. Inti ode ne buy no. Ena me sure say je wo na de me number ma no. Ena o ka kire me say ni sika say wo mi kunu ho. Inti na o send me messages. Na me reply no. Na me say me ka kire ni ekoso bia me ka kire no. But so I can't tell me so ukunu until enne me kwa me so ukunu kura wewu 2 weeks ago ya na me no chat here and na ukura woka se ne yere no mo ayedin na me so mo fa no call hospital I can't tell me oh ye na watwi ni Rabiatu say beden me kunu so nkrofo de ne ka Ti obetimi amasa number se bi na producer mo na won chase seska na fayika no me ye sure some sasamwa u ben ho kakra bi kura waye nipa die bia obehu mobo ti obi a wode okunu ka no na wonima no no ene producer nyesa call no na fe yenkosere nene kine ya cause be ne kwa ware final fair bye tamal enu ansa beda ti mesremo nananom montwentwen so kakra ma oba tan mame ne mani susa na fe ba bia ne kunu obi a wode ne ka bia usu tie na nim se oni babareka ana wode ne ka nka se wawu nti omfama for wani to ne mai ene ne yira nim na fe yemwa no na onyi ka no bufu akese no anfiri ho na onya ne ti eni dimu eja samwa Eja Samoa. Hello. Commander Onio. Papa Sofo Bremwei. Bishop. Mafo. Ano kwasem ni. Se ne wiase ni sikro no de. Na no kwasem no obapa yesre travel and tour for travel so called travel and tour for. Obapa sa report cases ya yagire wo Oyerepaafutuo be ba ha no. Enya sam ketwa visa fraud aden wotumi fo bi ntu kwa ya yeshaw ase obi afare se eno o manum ayeden edikwa bi obefa so obenyu obi a obechinchim ne nsa na wagire wo sika pudu obi a no na onam so ono anu se otumi nyi visa manipa no entu kwai aso se metumi wakoshe tokuro bo ba bi a wose me travel and tour and I'm a traveling agent and I'm for Sebra and I'm a say and woman so me and me protocol me do ko soja me do ko prosi me do ko ayi immigration and I'm do ko prison service and also be yes sir and I'm me come say Ghana obi any protocol bi otumi and do obi ko adwuma na munya so wo de bu musa na musum di wo machi no oh so de wonu so otumi nya manipa no a Any skani brachi nana obi ani won ma won mra sa de skaba ne sem
obi brana ska kraba ni sem na kododo no na koje ska no na de potia oba fru oroba ba wantumi afa ma na oba yodai ani bre sika proboni sika die boni won nim sa de mitimi nyama nipa no wose tiese ne mayama no agini sika ya jinsu anya sika kito would obi conference wajino one in about 1.2 billion now having having take it to the wood child na kwana I don't know yesa so na branch here tibia wo kom krasa na wo hwere wo nkwa ewiase ahwe wo yire na wo kase mi de sebanye skara ma metua kra na me wu abede be yire ne me madase edi asida foro no asida boni be no wo kro no so na dwumboni wontirim sanko fo so da ase na ya dwumboni adwumboni asida pa no da ye no oh edi asre yesre mo biebie sonko travel and tona money na mo di bu nkrofo no wo bi hu nkutwa ane yewedi mi ye hu akro enti mo nso mo wi na mo hu mo wa brantie kwa ye wa faso wa wu se mo nya so mboni na sara mo so mbako jabre mai na edame ye wa ha na nipa mako be 30 eba ya semu ya ho oba mpo na ya sa o obi dia 800 million 600 million Ghana ha emoya tawi obi timinya sa amount no no odi amma wo babesia abura kwa tano so kwantempo no so ba bi no mu free yom baaye me sra ahu sa ebi ho no ma enti wo bai wontu no kurufo be me wontu no yirefo amane bitu wo mu kurufo pa na be me bia ye nyansafo cha na yire be ma ade na yire be kwa e basa so na esika no woni mprafo na ekodi o ensu obi anum so woni yire no e na adie na mprafo na be me bia yire ye baifo me yire kura me ma me mo kura so mo mpenasem wodi di ma me atam oba ma me bayie me yire kura no me kwa ware ne sana nya mani ase wo ye mbibi anyi wani no waso ahu waso a amema binu ma mo travel and tour travel agency na wonu atimi sa wontimi nya de no adan hwede yinu ya be men wakofa aba anso ayire bi tunufu ne ba bi tunufu a osimintie anya safo yinu Solomon ma binum ya ne mo na ewiase bibi wo ha say amafo chochro ajasamwa contact we dey ajasamwa contact dey de bem obi a anke de bem ma sofo ma me prophetess pokua na busuafo no ma ko hwedu owu ye die wo ku no na ya ka ye jaye na san na medi ya wi pa say opanyini ofana submission shim no asore ko abusuya panyini bia betena ha ana ebisina so we di for say oh abanya wote so wono mpanimfo me patent na me pa justice enu ane say na bisa na say abusuya panyini ofana submission shim sika na nipa na ewuo no nipa o wajan kwada o wa sese no wo de sofo no na yire mampoku apatika wotu wa wudie ana ayi obi o ekina wo de nam kwa mu ba ana nanka sama brain dodo na abri bebreba a wo se sofo Judas atwafosen wa bini bebrebe na abesi o wono oyira kosu so mpana kosu mususu o blogger fa beji sika we bibia wo mampoku aye hu uboga takra atra gata misao wo beji 10 pesos so we CID so we lawyer so we judge so we blogger ene wo so wo be wuwo bia wo kra ebesu na kra nya setena wasamado mo de munyi hu sika na munni enya mabusuafo Lady Bishop
visa fake visa near the abato so no mo near the abomo ahwa obekase already a France for visa fake nkwa I'll say this shit him say the nkofo si twa fake money sika ye die no sa pepe so na visa etie mama bremo can you say ya tipto say the visa tipto e wana na wo mutwa connection visa anya papa kura say papa beje ko na bitiri ye de ewuram na bi so de ya boyaba ne mitumi ye me kan say until I won say see me tiwo ye so bi frɛ me wo so osre bi ya me nchira ne de papa yi baby a wade mama say ye chira ni papa wu dodo tiri sra ye tro bia anu so hia be ma wo ka say number ye fa mo bia pesro wo so bi so bu no wo so bi ebu no say de ni aba no wo pe visa pan kabra press chamber bra ye mo mpa ye maw na eye mre nyame bua ne bre no so na nyame abie pono bebra be said afin masore me kuro me akura be mu ade akura me nsa na ekuro mama ya me nyonku bi kura Christy and na wonsa so no ko US or New York baby okay and wonsa so sikani ne mpaye nie na ochenie o na wa susu ya mpa se emanu so amukuru ye ne ma bia mo kata so wa abusuafo animo no ewiase bebo wo papa mama nkan cho se wukunu ya ade na enye na wutunufo a pabusuani ba ko a oyo nkomodifo na bie so kire no bie so kire no no anya wo dansefo na asem bi ba waka bia ma okay ne ya na duru mire bia ese ma ne kata so wudi a ubedi na sabi waja onan ti yesre mo je fe viso se ho ani visa no munyaye onene unyi obi kapre ma ho ntawo da wudi a wamfia wo be ko nsabie that's antina George trepo antro ya moye trepo what's the trepo antro ya wo what's the trepo antro eno ano trepo antro Nana for mo nya hweye trepo antro eye e wam se awira ho na ayasa ya trepo antro se wo babu wunua ama na yura ho enye hwe oba mebi wo so ya adwuma o Dubai ana mrafo no se ane adwuma bi apieti Ghana fo mo fa mo nua no mo mra no ye buwa mo se gongon fa se bra na me fa nko bra ni so bia ne free se fa nua Ghana fo mo mra me ya adwuma so wo be fa nua ko do ju nua sika wo nua so ni bi se mtia yo so no momia no ya ho na ne ya emfata ensenipa se ne pa yesa ewura no ye wuro ba ko po Ghana fo ye ngunu mienu owura bia ye ba ko pe enti nye wadwo se akotemte owura de ho be chew enti owura de ye ba ko pe de momia nya hweye trap and trap munyai odofo bronya ene ye wo mu yi eno nti ye bibia no ekeka ko bronya boshimi ne ye wo bibia ekeka ko bronya eno nti na ohun ne ma bisa na wo se wo hwe ohun yi eyeden ya bronya no ubetwa na eso ka no trim se 2025 die ho na wo ye die wo ne nso apobonim asisie nim mame ma officer asem bia nim wo ho bibia sa nim na se be ya obede wo ho na woni obi ani problem bia because e bai e kan no na aka ne ma e kan no asa aka ne ma nyina ede aka ho menua ahomete papa atese wo hwe a enka emo ahuhu ade de anka beku ne ma nyina na we kura no sika ben kura no mde koye saade omde kotua omenya kwa koye saade enti aya hweye e ma ye nyina se nyame adom na abatu etwa etiri so akode a eno de meserew hwe ho yie na che ho fi niam bi ho na wote se hehe a twon ho na tena baabi na me se wasum bejo na wo yere nso muni bia mbodi ne uma eye den nyame kakra wo de ba mamadi na matan baabi no masoma adwumo de mu benya ye mompaye na ye nyire ho na ye mre ho ase na ye nyi ho fi bone ho ene saa asisie wobua obi no so twa obi kra obodua na be kan wo de onyo na akɔji sika no ba wobua no
wona aboa no e ma won so o kire se dua na oboye no enipa na wode ne baaye no a wode ne bre na dika ku no e na ase ku bra na nkasa enipa na wono ko kire se bra we na ye connection na wono so diska no ma obi no ku no ase ku na ko tini ba bi o a o dwen ne ti minua wo ye ade a make sure se o pese wo di ade nim wo de oyo obi a otirim ye o pese wo di ade nim na se o pese wo kire nkofo so ade we papa we wa ha na wo ko a ebebo ameme de minya da age nko se o make sure wo go mu true na wo se ya wo ko kire obi no pepepe sa ne tie wo di agora wo be kire wo sisi ono wo anya sika ne bi ani ono so a set fee as sponsors so minua ahunti yadamasi yenso yen kasanche ye message so be subscribe na wa share na etumi amaya hode na ye more videos abro de achin ye ko ade ye ko edie ye be ko so ade more videos abro wa ye ayi videos yadamasi